алло. бале, салом алейкум. мо дар пахши зинда гап задистем. тоза дохили пахши зинда шудем. бале, бифармоед. суҳбатҳои қаблитонро мо нафаҳмидем, чун шумо берун аз барнома будем. ҳозир дар пахши зинда ҳастем, бифармоед. вай хизмати ҳарбӣ дар бораи модаре ки фарзандаш хизмат кард, пас он аз вай талаб кардам пул, пас он дуздӣ кард. бале, барои модарам осон нест, барое ки меҳнат кардааст, фарзанд калон кардааст, ба як рӯзи умед ба хизмат додааст. бале. ва ҳеҷ ягон инсон намехоҳад ки фарзандаш ё дузд бошад, ё ки одамкуш бошад, ё герчик бошад. кадом модар мехоҳад ки фарзандаш ҳамин гуна бошад? бале, мантиқӣ. бародари ман хизмат кард, мисол 2 сол хизмат кард, омад ба обрӯ дар ноҳияи ленобод хизмат кард. бале, нағз соқ салмат 2 сол хизмат кардан омадан. худоро шукр ягон вайяш нашуд, нағз хизмат кард омад, худоро шукр. шояд насиби ҳамин модарам ҳамин хел будааст, ё ки хай ки медонад ин кор чӣ хел шудааст. оё ҳамун командирам пул хостааст, нахостааст, ира ҳеҷ ка намедонам. мисол мо ҳам фарзанд, мисол мо фарзанд дорем, ман модар ҳастам. як савол. ҷасади сарбоза мебиёранд, латукуб кардагӣ, ҳама ҷош сиёҳ, аксош аст. агар бовар накунем ман мегузорам ки чун инҷа шояд кӯдако ҳастанд. ёшам дидагим. вақте ки ҷасади сарбози латукубшударо мебиёранд, дар баробари ин латукуб касе ҷавоб наметия, оё ҳаминам тақдири ҳамон модар буд? не, ин тақдири модар нест. просто чикор кунанд? модар мардум ай дасташ чӣ мебиёяд? ина модар ай дасташ чӣ омадаст? пас махомот барои чӣ аст? серамо ҳеҷ кор карда наметонад. пас ҳукумат барои чӣ аст? дар ҳамин ҷо вазифаи як ҳукумат, функсияи ва ҳукумат чӣ аст? чӣ рола бозӣ мекунад? ҳукумат ҳам ҳеҷ кор карда наметонад. барои чӣ ки чӣ кор карда метавонад? мисол ина ягон кас ҳамин модара ягон кас ёрдам кардеста? мисол ягон кор кардеста? ман аввал як савол метавонам. шумо аз тоҷикистон занг мезанед ё берун аз тоҷикистон? мо дар ғарибӣ ҳастем. ягон ҷо таҳсил кардем ё ки на? қаблан? на, таҳсил не. ман то синфи наҳа хондагем. не ки яъне як саволи оддии мантиқӣ апаҷон, як саволи оддии мантиқӣ. фарзанди шумо кӯдакои хурд дорем, 5 та 3 та ҳар чӣ ки набошад. як гуноҳ мекуна дар хонаи ҳамсоя. ҳамон ҳамсоя ба сари ҳамон кӯдак мебиёд ё ки ба сари падар? ба сари падар намебиёд, ба сари модар мебиёд. ба сари модар. хоб, ба сари модар. дигар табиист ки раиси ҷумҳури мо зан нест ки бигӯем ба сари модар бия, ба сари падар мебиёнд. дар ҳолат раҳмонов чун падари хонадон аст, чаро дар ин қазияи фарзанд назар намекунад? агар ҳар якти иёра эмомалӣ мисол вай пуштибонӣ кунад, ин тоҷик мардои тоҷик вообще тоҷикистона вообще вай мекунад, вайрон мекунад. ай пуштибонӣ кардан вайрон кардан аст афаҷон. вақте ки агар ман фарзанди ман як гуноҳ кунам, фарзанди ман агар ман гуноҳи ира пӯшонам, фарда рӯзи дига одам мекушад. агар на дуздиша ман пӯшонам, не масъалаи гуноҳу дуздӣ усмон апаҷон. ман баротон гуфтам сарбози латукубшудае ки аъзои бадани сиёҳ аст, ошкор аст. вақти ҷасади беҷонаш ба модараш таҳвил карда мешавад, яъне таслим мекунадаш. иншам дидем хешмона гирифтан. солдат бача зане ки як писар дошт, як писар дар зиндагиш якта писар дошт. ҳамун писараш дар хизмат мекард. ҳамун писарша куштанд. дар ҳамун бачо ки калоне ки обозӣ мекунанд, солдато душ мегиранд, дар ҳамун партуфтанд. ай пиши қазия ки мегарда? ки бигарда? як модари танҳо ки мегарда? пас мақомоти қудратӣ, суд, прокуратура, додгоҳ, ҳукумат, парлумон, билохира дастгоҳи иҷроия, билохира президент чӣ кор мекунад дар ин ҳолат? ака вақте пул дорид ҷангал шурбо мегӯяд. ин ахмақӣ аст. касе ки ҳамин гап дар ҳамин фикр аст, ман мегӯям ӯ ақли солим надорад. вақти
کمیته داشته، پروکراتور داشته، سود داشته، وزارت داشته، نمیدونم پرزیدنت داشته. وقتی که سوم میگوید جنگل در شوربا و نمیدونم آشومنتو میگوید، این همش حوزی همش سوم. در همین روسیه اگر تو 1 مینوت اگر پول نداشته باشید در جای خودت نمیوی، در جای خوردن تا نمیوی. خب دیگر شما با مسئله دنیایی باور ندارین. گذشتین مسئله تقدیر و نصیب. آیا تقدیر رسان، تقدیر دهنده که پروردگار است ما میگیم، درست؟ آیا نعوذ بالله همین قدر ظالم بوده است که بالای سر اون مادر این قدر ظلم آورد؟ همین قدر ظالم شما قصه میکنی پروردگارا؟ من هیچ وقت پروردگار ظالم نیستم. پس چرا سر مادر در ظلم میگی و میگه تقدیر بوده است؟ مرا خالق، من ای خاک تولد شدگیم، من ای خدا زور شده نمیتونم. هر چی که خدا در مرا دیدگیم من همون ای خدا میبینم. شاید مرگ همون که سعادتی که وقتی که خداوند میگه من غفورم، حلیمم، رحیمم، مهربانم، کریمم، با بزرگی یاد میشود. در 99 اسم پروردگار در جای خردترین ظلم ذکر نمیکنه. وقتی بالا یک مادر بزرگترین ظلم بیا، پس چرا پروردگار گناهگار میگه نصیب و تقدیر میگیم؟ برای چی؟ این مرگ چیز دیگر است، کشتن چیز دیگر است. مرگ الهی یک چیز دیگر است که الله میگه میبره، آدمی هست ماشین میزنه میبره، آدمی هست که در راه کشته میشود. با کی باید وقتی یک نفر انا که بیا من با سرقانون میگذارم دیگه تقدیر و نصیبم بازی میکنین و دنیا رو هم. وقتی که قانون اساسی میگه که کسی دنیا خودش همه خیلی دنیا رنگی ساختیم. وقتی که قانون کشور میگه دنیا همو دنیای براز دنیا همو دنیای اکا نه دنیای دنیا نیست. دنیا همو دنیایی که قبلا همو دنیا با خودمون اومدیم دنیا را گفتیم دنیا این خیلی دنیا هیچ خیلی نیست. دنیا تغییر نمیکنه. دنیا همو خیلی دنیا همو دنیا که زمانی پیغمبر بود همو دنیا رفته است. انسان ها تغییر یافتن، دیکتاتورها زیاد شدن، این گپ شما هم درسته. چیکار میکنی؟ چیکار کردنش در کار؟ خب سوال دنیایی برات میتونم. سوال دیگه قیامتی را که نف گفتین. سرقانون کشور میگه که کسی را از آزادی محروم کردن نمیتونه. قانون کشور میگه، درست؟ وقتی که در خدمت حربی یک جوان زیر لت و کوب قماندان کشته میشوه، در اینجا قانون کشور پایمال نشد؟ بله پایمال میشه. پس چرا کسی جواب نمیتونه در نزد قانون؟ باید در نزد قانون جواب داده چرا جواب نمیتین؟ گناهی کی هست اینجا؟ اینا ای همو آدمایی که مثلا پشتیبانی میکنن ای همو پرسید. آخه شما هم همین قیتا خورده است که میگه اگر من خودم مثال اگر من خودم مثال یگان وای میشیدم، یگان پروکرور میشیدم، همه خیلی ظالما را میگرفتم، همه خیلی ظالما را من سود نمیکردم، کلاش اونا گاو بره میگرفتم، نو کشال میکردم. پس چرا مسئول همین ظالما رحمانوف است همین کارو نمیکنه؟ هیچ کار کردم میتونه؟ هیچ کار. رحمانوف وظیفه‌اش چی است؟ نمیتونه هیچ کار کنه. وظیفه‌ش بکنه نه که نمیکنه. نمیدونم چی با نمیکنه. از این برمیاد که حکومت رحمانوف فرسوده شده است، درست؟ هر یک جوانی که مثلا هر یک مادری که غم داره برای فرزندش، این مسئولیت در چی امام علیه. بله. حق ناحق باید امام علی وای فهمد چرا این خیل شده است، چرا این خیل کردین. باید یا همش از طرف قانون باید امام علی جواب چرا نمیکنه پس؟ چرا؟ همین اصلی هدف نمیگین، میبیارین در نقطه آخر میخوایم بگین نه که نمیگین. چرا همیشه میشوه؟ چون که رحم نداره در بندش، رحم نداره در خلق خودش، رحم نداره. از همین گپ باید بگین اپا. درست است. ظالم است، درست؟ در خلق خودش رحم نداره. اگر رحمی داشت، رحمی داشت. اومد روسیه اومد، مسکو اومد. رحمی داشت، خلق خودش میبرومد، گپ میزد. هیچی نمیگو. مثال یک گپ خوب میزد که مردم خلق خودش ای همو امیدوار میشیدن. بله. بله. پس همون فکر ما همون خلاصه اینا که اینا ظالمن. این ظالم است
وای از این همه در نزد خداوند جواب گفته میشه. هر کی چی کاری که در این دنیا کرده میشود نزد خداوند جواب داده میشود. کسی خوبی میکنه، کسی بدی میکنه، در نزد خداوند خوب باید، خوب پرزیدنت، خوب مایور، خوب گنرال، همه در نزد خداوند جواب میکنه. ما شما هم در برابر او جواب میتیم اپا. بس از او مسئولیت نگریزین. واقع بین باید شدن در کره است. اصل گپ باید بگیم. درست است؟ سلامت باشین. تشکر زیاد. زنده باشین. خدا نگهبان.